in akcija! Dobrodošli spet nazaj na kjer kanal? Na Džungli kanal! O moj bog, ja, zakaj je današnji posnetek, današnji vlog tudi poseben? Ker gremo v Milano! Oba dva prvič v življenju sama odpotujeva in potujeva v Milano. In to v stilu. Tako, we look homeless, but we don't care. No, Ne, hell no! Čenja se avantura. Zdaj smo... Ian je tu. Kot ste že slišali, mi greva danes za 3 dni v Milano in mi dva bova vzela tebe s sabo. Zakaj greva v Milano? Gremo na About You Fashion Week, ker smo zelo fashionable, very obvious. Greva na najen prvi teden mode. Zdaj smo tukaj na bencinski Pred mejo. pri Novi Gorici, bomo kmalu čez mejo, pa v Italiji. Zdaj tako, koliko ima 5 ur malo vožnje, to rabite videti, 5 ur malo vožnje. 1 ura je že za nama. Vejva, kjer hotel so bukirala. Najti mora parking plac. Zdaj greva lulat, jezero lulat. Jaz grem pa vodo. Ona gre vodo kupiti. Jaz mislim, da te čaka, da boš čaka en res zanimiv vlog. Mi da smo excited, tako da najbolj da kar začnemo Let's to go. lepo potovanje. Gremo! Hol, kaj sva kupila? An ass. Kupila sva sendviče, bencinska črpalka Hol. Hey Queens! Voda. Potem imamo kavico. So Red Bullški, ne zda se mi spet tam nekaj tako. Knickknacks. Ja, Nemo en aplauz za Kajo, ki bo vozila 5 ur. Hvala. Evo, mi da smo zdaj na prvi postojanki na pol poti sva v Italiji in da vam pokažem, kakšen je to fancy, kakšen petrol je to fancy, je to. Petrol? Kaj ni petrol? WC-ji so tam gor v drugem nadstropju. Za spremembo v Sloveniji so WC-ji za ston, which is great. Na blagajno greva. Da pokažem, kaj je kupila. Kupila je stojalo za telefon, da bo lažje navivirala, ki ga je 10-krat preplačala. So, polka je drugače kar neki. Ok, let's go out. Evo, tukaj smo lepo pod senčko parkirala. Naš Valentin, Ian je ready, Valentin je tudi ready. To ne bom videl! Ja, če pa bo! pa cenzuriraj! Našemu avtu je drugače Valentin ime, ampak ker je rdeč in je italijanček in dobili smo ga za Valentinovo. Zdaj pa, ker je v Italiji, zdaj, ker smo v Italiji, mu je ime Valentino. Zdaj bom pa še jaz to pojedel, a ste že prej to pokazala, kaj? Ne. Tale sendvič je tako najboljši na petrolu, ki imajo Tako da bi bil KFC. mečkan je pikanten. Zdaj dam tukaj gor telefon. Ni to lušno, dober tek, kakšen je sendvič? Lahko bom malo več majoneze noter, ampak da. Evo, zdaj imamo to stojalo, lahko damo gor telefon, lahko jaz zlijam GPS in gremo direkt. Naprej! Mislim, da boš rekel na Bled. To je toliko dobro! Vi ste gore kakor nam. Vi izjalo, ja? Si sad. Aja. Kaja, vi se sploh ne zavedate, ampak cela pot iz Ljubljane do Maribora, do Milana je prekleto zelo naravnost. Naravnost in mislim, da in trenutno gremo v ta drugi ving, ki ga je konec. Samo še 34 minut. Plačamo cestnino. Cestnina, koliko misliš, da bo? A to boš že zdaj plačala? Ja. Jezus, dobro, da imaš dosti na kartici, jaz nisem pripravljen. No, te bomo zdaj pokazali, kako bo Kaja plačala cestnino. Lej, Fiat. Vsi imajo Fiata v Italiji. Daj probi za njemu hiter, potegant, pa že ne plačava. Pa dobima kazen, pol. Jola! Hello! Inserire una carta o una tessera. Mi nichts spreche Italisch. 30 euro. Oh Carta validata con successo. Premere per ricevuta. Grazie. Spaghetti carbonara. Lasagna. Konsumatana. Ok. Kaja, kako nam kaže? Še 15 minut, ampak 15 minut do avtohiše, ne do hotela. Trgovine so lepe, te
da lahko se ti malo razgleduješ, potem ko jaz totalno... She's doing great, actually. She's not stressed, malo jo hrbet boli, Ja. ampak drugače pa we're doing great. Tudi voziti je tako boljš, kot sem mogoče pričakovala. V bistvu je fora, da pač, če vas je strah voziti v velikem mestu, je fora samo tem, da ne smeš nobenega izsiljevati. Pač pustiš folku, da gre, tudi če se bo tramvaj zadletel v tebe, rečeš, jebi ga, pejt pred mene. Let's try not to do that. Ja, kolesarji so Everywhere. glavni na cesti očitno. Oh. In sva 16 minut stran. Jaz bom tako rekel, oh my god, koliko jaz komaj čakam, da bom jaz s fotoaparata ven stopil. Prav lepo prosim za motor ne bo, kaj pa je ful lepši kontrast. Very much homeless fashion everywhere. Ja, pa na mene pokaže. And we can relate. We can both relate. Are we gonna get picked up or what? Ooh, hello boyfriend. Zdaj ga vidiš, zdaj ga ne vidiš. Ne rekel bratano. A bi ga imela, aj tekli. Čakaj, pa jo ujamemo v istem kotu. Ne, Aston Martina bom jaz imela. Hočem videti, kdo je noter. Ok, tukaj imamo Vivian Fast Food. Kaj bi dal za to na jakno? A me šla pa noter, ne? Lej, to rdečo bi... Ja, a bi probal... Lej, až to, oni imajo ti korzete, ne? Love that. Nemogoče da bi čokar. Nemogoče. Razprodan everywhere. Like that. Samo imajo en tester. Nemogoče da bi gunčovkar. Dolce Gabbana. Ok, mečkam update-a. Kaj preveč se premaknili nismo. Because this city is packed. Pač Milano je nabasan. Po moji bo 500 metrov vozila 20 Zdaj, da minut. smo ovinili, Jure. Ja. Ja, tukaj 4 piše minute 4 minute do avtohiše, ampak we're barely moving. Oh my god, vse so videla samo še Starbucksa, ne? Pogooglala sva že, kao ne bi bilo celi Italiji 10 Starbucksov. Spet nam trobja, žrga! Mopedi, pač, ali pa bicikli. Ja. I swear to God. Upam, da se vam naslednjič javva, ko bova že v avtohiši parkirala, pa... Same. To je bilo pa za Naja, ko Naja je gledal. Ni bilo za Naja. Ni bilo za Naja. My car. Oh my God, creepy. Najbolj freaky parkirna hiša ever. Daš Evo, Naja. avto tam not, zapeleš in pol avto noter avtomatsko oni pospravijo. Zdaj bo pa Kaja dala navigacijo, pa greva v hotel, pa gremo naprej. Gremo, čop, čop! Ne, jaz grem spat za 1 uro. Zdaj pa prvo, bolj odne stvari. Pa pol pokažem, kje smo. Zdaj bo še poj nazaj dol, ja, bo pokazala. I was like, meni se ne bo dalo hoditi. Jan buka sobo tukaj. Okej. Tukaj sva. Tam sva ven prišla, čist blizu. Ampak tam neki delajo, tako da... Okej, tukaj smo. In tale je najn suite. Dobar dan. Zivja! A to je zdaj vaše nove stanovanje? To je moje stanovanje, ki računa le pičlih 411 evrov na noč. To je pa normalno. Ja, takoj na vašo desno vas čaka televizija za mojo novo pisarnico, ki jo nikoli ne bom uporabljal. Bogati ljudi ne delamo. Tukaj je lounge, se pravi, tukaj bo vabila vse najne goste. Kot je recimo Lady Gaga. Ti Lady Gaga, kjer bo postregla s kavico in medtem, ko čakajo najni preljubi gosti na kavico, lahko čas krajšajo s tem razgledom, ki je, mislim, da vreden svojega denarja. V sobi nadaljujeva, nas tukaj čaka en sweet master bed z ponovnim, čudovitim, ogromnim oknom. Pohištvo čudovito. Kaj je to? I have no... Pust! Veš kaj v trgu. Lučen! Ok. Looks great. Ja. Potem pa še sam vrhunec. To je drugače moja first impression, zato ker res če kopalnice nisem videl. Kopalnica. In se pravi, tam zdaj zaprejo. Oh, wow. Ljudje imajo, nice. Plac je, vse deluje čisto čudovito. In tukaj je shower, tako da jaz grem zdaj tukaj. Adijo. Ja. Ok. Bye, beš. Mislim, da bo uživala. Ajde. Po 5 urah vožnje rabim shower, še eno dozo kave, tako da let's do that. Pa dela,
delaš? Jaz zdaj snimam vlog za svoj kanal, kako zdaj. Jaz pa kavo delam, počakaj. Tega tem se podela. Jaz sem prižgal tuš, da bo pač zdaj kako voda to teče. Ampak zdaj ga pa ne morem ugasniti, ker moram cel spodi, pokaj je tuš ugasnila, ker jaz ne znam. Ja, pa je tuš ugasen. Vse, kar moram narediti, a vidiš, teče mi na sredini in ne morem tudi tistega kalevga. Daj prijem dobiva komentarje, da voda raba, no? Jan že dela. Like it's smart! Jaz se kar počutim, veš, kako doma. It is gorgeous. Gorgeous, like Oh, this rain. is just my living room. This just... Kako se reče hodnik po Hallway. Just the hallway. Just a Prada. Ampak pa to jest. Not on my watch. I mean, I get it, jaz imam super frizuro, you know? Ampak, da gre pa sred, Kaj Dyson dela, povej. ta Vela. Sred Milana, tukaj. Tukaj punce do mene. I'm not wearing makeup, pač samo trepalnice imam pa malo šminke. In se hoče slikati z mano, ker izgledam dobro. Ne Slovenke, jo niso poznale. Ali pa tudi, I She's don't know. radiant, let's be real. Okay, I'll take it. Glavno, to mi je totalno nabilo ego zdaj. Ja. Pač res mi je. Mava Louis Vuitton, mava Fendi, mava Gucci. Kam pa greva? McDonald's. Mim. In zato, da ne bo tale video predolg, ga bom zdaj zaključila, da boste na takem cliffhangerju. In se vidimo v drugem delu Milan vloga naslednji teden. Hvala, da ste gledali, subscribite se na naš kanal, lajkajte video in se vidimo!